ala secara khusus do kalau tungadong perubahan di nama buka acara ala dipanggiluhon hianakon dina dua-duaon maca lulus ala patorang kudu Tuhan dakka maca lulus dak si lulusan namon ai pinanggiluhon ma tu anakna mandor lulus sok kami lulusi ada dah setuju mamu isi teh anak ngaman memajaro dan kabitu amang PDA. Jadi kapuji Tuhan tang mari ing edita nomor 227 Pulau 2 orang. Yesus ngoluni tordiku horo hapo rusaki. Yesus Homa diriku rodina salah kaki. Lam takas mapatuluhon tu awam pakokok mi. Lam takas halumutun hok ma'au di lambung mi asaihu halumutun matang yang mahita Ali Tuhan Jehovah di bata amanami roh kami juju dua dopan siat tonga-tonga di bagason di partakok ni matanya Rio satakok matutu panggabian takok parhorasan di sudipo paran ni amanamion mulutumpe tumatangis kami siala panadingna koma namar mahani mamopai roh adot pikiran di bagasan damai damem na sumurungi tong asa mardame sonang sohari ribuan ginohan ni todim hot di homahami kurasi dosa pangalasion nami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan amin turbuk jamita ayat emas ni HKBP pertahanan Kesalmen 22 ayat 1 Jehovah dosi parmana au dan tagamun kurangan au Jehovah dosi parmana au dan tagamun kurangan au secara khusus di partakok ni matanya Arion ala adong Buddha Tona nina dua-duaan jalan dipanggidohon poparanna asa hotmanian maca lulus ibat halai patotarok kudu Tuhan taksi ulusan namoding ala parhalado doa mangoput laos anak nama diulusi Hamid diulusi kuliah Roma mutusun dia mana nga tiga anak iso hamuna dulu rumah iso halai setabi gudang madi hamuna ruhuk ni paradaton raja ni hula-hula ni sianipar tulang bona tulang dong bona nyari mulutumpe ni pati mahuriata duluson na pangiduan ni namong tingot dong HP tak sauk ke di jalo bulusi saya tarpaima rohani namun tingoti korapak mana dok ilangi saya lima calu ulus ini mah
keluar biasaan nih amat kasihan barong itu dia bisa rapat dong maksudnya sida pe rapat macam ulus itu maksudnya yang raja di hula-hula raja duku tulang 5 juta bona tulang 5 juta bona hari situs hati santabi pada hati ulus teh iya di keluarga molobe di pasahat hami ulus parhorasan ulus nagajam sitorok rap dia kapak katayon pardalan nang di akalas di roga ala di pasu-pasu di batado titir marana titir marboru na dua-dua siap kuria pe di batu padotong akasilas di roga marhiti ulus na pinasaat nuria dang namang ulus todio tuata do anggo namang ulus todio jala pos marohanami mangasahon kuarni di bata ama anak do todi parbadia tar pasu-pasu matutu anak do boru poparani na tuwa alai molo uluson holan sebagai simbol di pos marohamu na poso di debatado madok Tuhan di pasu-pasu Tuhan tama kamu duna pasal kamu calo sebenarnya las marohamu di batama mangulusi totimu mulak mau tetap pasal terus acara atong dihauna nakiningan hatan itu hatta jauh baru si parmahanaung dan tagamon buangan ala jauh baru si parmahan mulutna si parmahan topita napos dorohanami satong-atongan nihuria sebagai pimpinan nihuria HKBP pertahanan dohonon nami matuhamu di Batama na patupahon las niroha pasu-pasu di sudi poparni na tua-tua amin rahmatok mahita sitang yang alia manami alia manami saya bicara berkira saya roma saya sama dosa nabi songop panisara di dosa didoakan nama dosa Tuhan unak kami tuh gitu balu macam mana ai boro napun dogot bagupun rodi hasangapon seliling-liling amin asing rohani itu kata Yesus Kristus tolong di rohani di bata amata do parsaran itu berbadia mana ini tahun salutna amin atong bukau ma acaraon holan mangasahon kuarni di bata ama anak doto di perbadia amin binasa matu protokol